Me pacho your friend me Mabel Ofosu. Mama me and then so I hear here. Me pacho school high demonstration school for the deaf. Mampong Akuapem. And I we na Yasha Heritage Month. Eye Marchi. Ghana obia yebi. Na yenso mpanifo etena ase no ene ye fa adwene se ene ye wo sections ahodo and 9 e wo school mu a inti section bia ye peke regions 4 na section bia apeke de ye ahokeka ade ne se na wanua krona obefa no aduan inti ye no eye red for omofa Volta region ena yellow for efa eastern region na eastern region so ye won kro bebre wo eastern region but kro ya igina so ye Akuapem fukro enti no ye ma won fa Akuapem ene krobofo enti se ya won nua krobofo ne Akuapem fu aduan na red fo no enso eye Volta fo nuane na ye ba green so far northern region. And no, why you toes are free not aduane bi e wo drinks or ahodo mu use nyina omo yebi and na ye call blue omo fa Greater Accra region nti ne ya itene ye nimu no enuane ahodo bebre na regions no teach achechefo ene won kira de wo bu adwuma eye wo school nimu ene mofra no na aka bom na ye di sa adwumadi ani ni de di kan amu ye se adwume ana se mo aye bi da me patro di campaign ni ye ba ye kasa Heritage Month dia we ni di kan a ye e wo Demodeaf asase so enti mo kase mo be ye no mo fra no won ahoteka since that time till now net then wo hwa anope kura mo fra no won pese wo beba school won pese wo be school atare kura na eya kakra obia ba akosesa akokro na owoso no atare no ahye enzesi a yehun se nkofo she school atare na mbo achi ebe kakra yehun se biom okay yehun se biom water region for bedress water region say na yehun no wo hwe apata na wo ho na se a ababa bia address nkrani oye non teaching administration ono wo wa address it say nkrani ankasa enti no ebe kakra no obi o wa he bia won a wo hye yellow ntade ne ade ni nyina wo kire won kala wo wi a wo besesa okay it's a kakra ya frɛ ya to sa frɛ mpanimfo korora no mo ne ade enti wo beba be kan yensa enche kora enti ye beto aso afiri wo so oba ya frɛ me Winfred Kwame to me me a teacher ewo Demodeaf na what inspired this program today? We celebrating Ghana month. For some time now, since it was adopted, Yentini M5 program and2 and so yeah. Now this year, dear, and now I'm headmaster assistant in management. Yet nas near Sino, as a young sono, yet Nebutia ye Ghanaians. This a Ghana na ya dia to no say match a Ghana month dia. Ye baby bi e dey akire say yes no ye kan Ghana ho. Nti ye na dey bibia local. Your friend Demodeaf goes local and Demodeaf goes traditional. Nti na ya ya bia wa ha. Then abo na me hwe gobe ebi wa ha. Bayere ebi wa ha. Bia woga ne bia asase mo sumo epumo bebia ebi wa ha enti no eno enti na ye program yi enti wa bade ye da mo asese mo de montoma bebo ye de ano a mo bua ye say ye celebrate na bibia nko yi enti ene na ye amanfo ekuku dambeba ye nya nwie ye afene ba be ye deba na nkasa eyi asbete de ye enti no ye nya nwie ye this just the beginning nti ye da mo ase onyankopon ka mo nti mo fra no mo hihye program we no mo ka kire won ho keka from that time till now as a teacher wa osha still the same and answer crab mo fra na ni age anopeyi omo say teachers na address e bia she fugu ne sanyam omo teachers address sada de bia official e bia bokot e bia she we eno no eno ne ya kire say ye beti abofra bi hwe mo say
So na me so me say Ghana ni sa na me say sorry na me say unya papa na me dia me say Ghana ni ma dress say Ghana de bia no hu say ma dress official na ma taki na de ene de ya dress bia kama hu oba na o hwe white nkrani no typical nkrani on office one na dress sa no de obeto no office no hu say yo no a nten na ye ache mo fa no mani age aka kro mo so mba ko change no ma shomo de no ma ba na bibia timi afa akoyi me da say